Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Long live! Long live! Long live! Ki Sengbhalang na Rilum Garo, ki bakentop ya ka GSU, ka FKJGP, ka ADE, bat ka AYWO, hakala sengi ublay, ka arfu artarik unailar arajar arfu ar, kila wan kiu Shillong ba Shillong, ban penlong da ka jinge syong kelany mengor, hakamat udurmat jong ukiang nang ba, ubadon hajan ka Shillong Civil Hospital, kum ka jing Pyrshah ya ka jing ya soy jong ka sorkar Meghalaya, bat ka sorkar Assam ya ka dulir ya sengutu jingmut, lani ka Memorandum of Understanding ha ka jing ya penbet ya uput usam ha ka wat ka banengkong ha ka babun teli ki shnong ki basyong basa da ki khasi bat ki Garo kila syak kenyat jubor syak ka jela Assam. Hagane ke jing Ïakhih ke bajai-jai laya snok ti langru da ki Sengbhalang na Rilum khasi ki badan hapok ke Shatri jong ka Joint Action Committee on Border of Meghalaya hapok ke jing alam jong chairman uba Erwin Case im sutnga bat kiwei Haka jing keren bat kilat pathai kubor ki nong yalam jong gini ki Sengbhalang kila dawai ya sorkar jela bagadai ban phaidien biang halor ka Memorandum of Understanding baladep yasoi khnang ban panphai biang ya ki shnong na khapot ka jela Meghalaya ki bala sya khnyak sya Assam. ये ओल्ड मेघालय का बस्ती है, ये सोचना पड़ेगा पहले, क्योंकि बिना वो सोचे समझे ये गलत काम करके एमओयू में साइन कर दिया। गांव लोग से भी नहीं पूछा, जाके भी नहीं मीटिंग किया। ये नहीं ये सही बात सबसे पूछ रहे हैं हम, जो मैखुली में जो मालापुर में रहता है, आप लोग से पूछा वो मीटिंग किया आप लोग के साथ? इससे गलती करके वो लोग जो भी वो बॉर्डर एरिया में गारो लोग रहता है, वो दूसरे जात लोग पे रहता है, उन लोग को इतना रुलाया। जो शांति से इतनी साल से रह रहा है, इतनी साल से जी रहा है मेघालय बॉर्डर में, फिर भी इसे गलती करके अपना ही जो मेघालय के अंदर में जमीन है उसको बेच दिया। अगर हम लोग मेघालय का आदमी लोग असम का एक टुकड़ा भी जमीन लेना चाहे, वो लोग देगा कि नहीं दे? ये भी सोचो पहले। इसलिए हम लोग क्यों बिना आसाम से ऐसे ही एमओ साइन करने वाला जमीन क्यों देगा? हम लोग को एक टुकड़ा जमीन भी वो लोग नहीं दिया, फिर भी हम लोग का मेघालय का जो जमीन है, मेघालय का जमीन तो ऐसे छीन रहा है, सालों साल छीन रहा है। ये देखो पहले 1976 में जो मेघालय का लैंड है, मेघालय का जमीन है, इंक्रोचर हुआ, वो सब अंदर का मेघालय के अंदर में है। फिर भी बिना सोचे समझे जो हम लोग का मेघालय का चलाने वाला सरकार है, Aceh and Jantia, we will fight as one for in future also. So let the government know how we fight and what are our willingness. They should know this very importantly, and how their willingness. I don't like their willingness because both of them only need this situation. And like see, Chief Minister from Meghalaya and from Assam, they both only need, this is their willingness, not ours. So what I mean is, let the government take a straight decision for the people of Meghalaya. So this is the message for them to know how much we are suffering and how much those
depleted areas, they have suffered, and still they are suffering, and they are getting more harmful now. As it have said before, one of the person, JAC leader from Malakona, he have said before, in the beginning, that they have suffering more now than before. This has not to be continued from today, and I hope they will resolve or review the situation. So this is the message, and we are going to fight more than what has happened today. Ama, pang ini semua tidak jawab. Endiba, ji, nangan aku ada jian, acina ya. MOU ni bidingo, agan berkanio, ba MOU ni ko, MOU ko acina jiengo, ya, point lang ko acin. Agan ni, ba, government ni kita, MDS urkari ni kita, acin ko, wah, point lang ko, agan ni mungna, acin ko. Bintang nak ba, agan berkani, bintang. The MOU, Memorandum of Understanding, with the Assam government, without discussing and without any consent with the local bodies and the local people as well. Our Meghalaya state is 6 rural areas where the land belongs to the clans and the people, and the government has no authority over the land under the 6 area. But we can see here the MD government has done an act of dictatorship by giving away the part of our lands to Assam state. So we all are going to stand together on this issue along with our Kasi Jantia brothers and sisters unitedly. Together we will fight back until our lands are restored. I just want to ask you, will you fight? Will you fight? Will you fight? We oppose MOU. 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 We condemn Konok Sama. We condemn. 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 We condemn MD government. We condemn. 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 Mutela, sakal jikon mutela. Ama atik uciwa. Case namar balai la biang kikot sa. मैं थोड़ा से खासी में बात कर भाषण दे नमर कियों की ऑफिसर की बंगला इकंडो कियों की खासी की बमदन कोट बमदन स्ला की बशुक kedau hang ne hang tu की बशु या थोक हना mentang asutanat penong ibi kamak joga hima jaipia kat pras pak lai pesan wilayo kan notification kamak kabakat pras pak yu puar layo bagi penisai kedari kasih states kan notification ko kat pras pak yu kunrewi challenge nomor belai kira no ibijaka na ki hima kasih kira siapa kamro bagi ong bagi apa asam ni keren rohnya section 7 jo ke Indian Independence Act ni ong kanila good nomor ka standstill agreement but ke instrument of accession ong you can make laws on everything except land, water, excise, forest you cannot touch.
Today, my demand is, I am supporting your demand. This is fixed schedule area. This is fixed schedule area. The state government cannot touch it without our consent, without the constitutional process. Once they touch it without the constitutional process, MDA government, Assam government, they are in problem. They also told me, दिल्ली में क्या बोला है हम लोग का वकील, बोलते आप इतना जोर से ये बात का आता है, अमित शाह आपको अरेस्ट करेंगे। हम बोले अरेस्ट करने दो, हम जेल में फ्री से भात खाएंगे, दाल भात सब्जी होने से भी कुछ बात नहीं है, लेकिन हम लोग का हक ये छीनने नहीं सकेगा। ये लोग किमला मंत्री एक हक का जोड़ी but mentang abo का challenge first phase C2 area वो लोग ठीक से काम नहीं किया अभी और 6 जगह वो लोग बोलता हम लोग इसको सीधा करेगा, हम लोग बात करेगा, फैसला करेगा। अरे कल तो संडे था ना, हम लोग का चीफ मिनिस्टर तो मतलब संडे में नहीं मानता यार। कल हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ गुवाहाटी बैठ करके हम लोग का जमीन के ऊपर में वो लोग फिर बिक्री करेगा। हम लोग सब गिरजा जा रहा है, हम लोग भगवान को मानता है। कल वो गुवाहाटी में गया और वो उधर में बैठ करके हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ हम लोग का जमीन का कल परसों को बात कर, ये क्या बात है? इसलिए मैं बोलता है आपको, जो भगवान के सामने में हम लोग इस लड़ाई हम लोग पूरा करेंगे। आपके साथ एबीई, आपके साथ एफकेजेजीबी, आपके साथ हितो, आपके साथ जितना संगठन जो आया है, हम लोग इसको बड़ा करने होगा, क्योंकि ये हक खाली हम लोग का नहीं है, हम लोग का बच्चा का भी है, और जो उसका जन्म नहीं हुआ भी उस लोग को हम लोग इसको लड़ने को। Tenomar katakan tukut ke baong ka kendau ka siap kade ka hok ka jong ka kendau ka siap kade ka dok ka snam ka jong it is our blood, हम लोग का खून है। आप मेरा कमीज को छीन लो, मेरे गाड़ी को ले लो, मेरे घर को ले लो, लेकिन जब आप हमारा जमीन को ले गया तो मुझे को भिखारी बना दिया ना। तो ये लोग ये चाहता है कि हम लोग भिखारी होने, और राजनीति के खेल में for the play of politics ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी वो लोग बाजार बना रहे हैं, बोलते हैं इसको करेगा और बात करते हैं 50 साल में कोई भी इसको हाथ लगाने नहीं सकता। देखो एमडीए गवर्नमेंट इतना ताकत है। अरे यार तुम तो बुद्धू है ना, कैप्टन शर्मा भी देखा है बड़ा, अरे इसको हाथ लगाएगा तो हमारा आदमी का ये जान खत्म हो जाएगा। दीदी लापांग ईके मोलोंग का रिपोर्ट 2000 में वो सब आइडेंटिफाई किया। आपका गारो हिल्स को भी पूरा गारो हिल्स बोला है कि बॉर्डर अभी तक डिफाइन नहीं किया। खाली एक बात है कि इस साइड असम साइड में जस्ती गारो है ना, इसलिए आप लोग को इतना आप लोग नहीं देख रहा है कि उधर में Kasongnia mo yangi bangin penduk lani in long nang jok tang bakiwi ki kelat lani kimla dari bandan kalenti bangin yayo lang bat in long nong jok kani kadawa takum gacuk mentah kani kapor kadawa bangin long bangin yat ong pipi tongin snok tilang tongin snuthu lang tongin tri lang penjok yung nong shun busong te hapo sekretariat utaw kwadrat ke sama utaw de nong shun trong kajan bendriu. We often query that why our success should come into someone failure, or why your success should come into others failures. Our message is strong, and we want direct to say to you, let's come together, join hands together, understand each other, and we will fight the common enemy, Mr. Konrad K. Sangma. Jika jing keren menteri rangba nadu ke khat pratarik benai bakar hajar arpuar habau lakwat yangi kiseng boper ban ya keren ya gane ke MOU. Shaban keren kunta nakwa magkeli na gini kiba yashong shakap borgar. I would like to ask, how many of you are from Malangkhana? I want to see. Please kindly raise your hand.
Conrad Sangma said that it's the will of the people. If it is the will of the people, then who are this? Who are these people? Is this they belong from Bangladesh or from Meghalaya? Straight question I want to ask from Mr. Conrad K. Sangma. And relate with Mr. Deputy Chief Minister. He said that they can't review the MOU. But I said to him, we didn't ask to review the Meghalaya. We need to ask to review the MOU of Meghalaya. Am I right? Maybe he's confused that he always mentioned about Meghalaya. Where the heck is that Meghalaya? I want to ask all from my friend. Nakwa bangkali, hangno dan ta Meghalaya, iktip ta Meghalaya, ya kata ka MOU. Pak Preston Tersong, kibriyo jong malong kana, ki pan ya ka ban penbet ya ka riban review no ya ka MOU jong ka Meghalaya. Hindi ba dia share? Konra kongkal kia sama ula ong men hakani ba kadi ke jing menjor jong ki Shillong ki thau ki stakeholder ki Sengbhalang haringkat ngai don mentu ke sini don lang bat don di iklem menjor ba ni pani kopi jo ka MOU uang bala de pa kade ke sarkar ke besyar syukur par kade ke nong shun jo gari jibat ke jat benriu ke berang hapo upur usam jong ka Meghalaya ki ba khaput ki bagi kai kendo kam dai syuk ka batang menta mane hele ka dai bon snam ila sakhi ye kini ki jinja bo fer hakikam khaput ka jinja ka bagi pai ba ki kendo ka jing shaban ben ten rai miso ba kai ki jingle jo ka sarkar hadin ki jing akren jo ki Sengbhalang hani ki Islam ki balai ausnam arajar hadin ki jing wan jong liu khalam corona ni syambang yang penbor ke sarkar bakumum lo bahkan syeme gini ke isu bahkan address lo yang ini ke border isu bahkan solve lo kenang bagi paiba ke besar apot kaput kinyo no ke jing song sok song sai henrai ke basnosi nota kalong ngai iba kanwan ketok kala penbanyangi lada penstat palat ya kata ke kom jing kren pai ya kata ke jing kren ban pendai kaput nama bling oh ya kata ngai iba ke sarkar Meghalaya ke jongi ke syajam sebab palat nama kakum kani ka MOU ka bagi ki ada des sekolah ada des sign pada kini atli ki jalan kalong no Shillong ngai iba ka jini onong ka kampun sia ka sarkar Assam men ka sarkar Meghalaya ka basnosi kalong ba balai ngidang kami nanti bakum uchi minister undang kata kamensi ka bejensur sia ki brio lajong henrai kembagalong menta ule kerkia bila sai kita kau MOU kalong ban pen hun men siem ban pen a kita ke jingkwen syaki shau chief minister jaga Assam baling akran ye kani nama nadu ni kong kasngi abang ye akran sipai kani ke isu apa ni bakaliang ban upur usam ban penbai upur usam nakaliang ke jongi ngilaong bak sarkar kadan kam ban Shillong ya ke jing snow joki pai nong Shillong ke besar hatu hapo ki jaka border bat khamtam ya ki hima bat ya ki dus council bahkan Shillong ke Rilum lang kan sim jingmot lang naki nama ha bakut manu belong sok pedong la dadu dadayo kene ki ki pai ba ki basa ang tu ki jaka di kumbalong bane step ki dan ki bapo janga ba penslo ki ong ba ni po border area registration ipa banyawan sibun ban support nombak Shillong banyak dan rekat pat Pyrshah kani ke demonstration dari data nak tahu bangintan baik kali ngimnon baik kali bangin pelut tak tahu ngimlak banyak dan lang akan kita cakap ngadap tak mesti ke pasokya bangi asoi ki prodok persnam ke jangi kidan hai tu kijaka bakani ki buat ki buat penso yang ah dengan scam maka ke bai ba arwen la ya tu ini memataski mana kalian ke jangi lembaga jack bomb kelaya syahmat banyak pokoknya kasri tekai badan bano ni kalau nak kalian kejongi in akti kaman akti kalian epi babila bagi Pyrshah na epi babnya syahmat kenang ba ngilapan wa ya tekelak nanti banlawe kejongi jadi dipai ba lingba kali ke MOU belai sign apa yang sarkar Meghalaya bak sarkar Assam jadi kepo ban thai kani khubor ke masih cak sarkar ru kat ba ki bai ki benda jo sarkar Meghalaya kerangnya syakmat bertemu berniat syakmat watnum kain daud hala watnum penong kamkai ya ke jing sojo di paipa nama kesapai kau ke sini ke por
kapaya ke ding doban keleng minum langsung ban pelet tentang ini kentin kublai sibon kublai sejago Don borga ya gini gitau Andai yuk lai wo ong dan yuk lai wo tip Wa sarkar Meghalaya isain nga yuni MOU daga wo ga cibon itau yang I caga Assam Andai gani jingle yang sarkar man nga go kta hado kata tam yagi pai ba nong Shillong sagita yagi time border cibon nagi tau cibon nagi jakam jantia wo ong I nong yagi lamba gani ga kubar wo pai sarkar lada ke sarkar lamba gani MOU wasainga lada gi thau gi yang I wo lai gi chel Assam negeri yang I delele impiange mong huni de bodo chi thau yang I wo lai gi chel Assam ge jemut yang ni MOU sarkar yasainga la amma ge jinge thau lamba ke Assam Meghalaya kat kami wati bi lamba history ge wade khana go he waga ni ga thau wat ini ga chong kita gi Assam se gi tanjri gendeng se kita gi tan Assam jeta dangman ga thau yong gi ni sem jantian do I por wachwa lomba gi tai gi daloi gu em setai henry wa yo I wini sarkar chem ka bu ban lomba gi ni MOU wo yasan ga lo e ga wo pha ga gi ni thau yong I wo e ga ki se Assam la ga ni rukom ge jeng nong wa krotam ta ye ga sarkar Meghalaya yong I wat ye gi bru watan yang am setai tan border gani ge jeng le yong gi sarkar penengok ga wat yo wi bo wi nong tong Shillong ge ye go am challendet lomba ga ni jeng yasan ji MOU henry pha I ku karwa ku bor ga chikdar wa gani ga MOU go pisain bi dalele I gam gi Sengbhalang tam ga janji Pyrshah ga JWF I go am setai chi tan blak tu dalele lem yang ye gani MOU yang